Ćao ljudi, Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Kao što možda možete da vidite po strukturi kućice iza mene, nalazimo se u Americi. Da, nerealno mi je još uvijek da to kažem na glas, ali stigli smo juče u LA i ovo je naša ulica, najdivnija na svijetu. Ja toliko volim njihov stil građevina i njihove kuće da je to nerealno. Ovo je naša kuća, vidjeli ste Stefana kako je prošao i pokazat ću vam posle apartment tour. Inače mi smo u hotelu, ali hotel se sastoji od mnogo ovakvih kuća i vi imate kao svoju kuću, a u hotelu ste. Jako je čudno, ali je predivno i ceo je kompleks puno ovih ličica. Sad idemo na doručak, pa sam odlučila da upalim kameru i da započnem ovaj vlog. Trenutno je 7:30 ujutru i mi smo toliko I mi smo toliko odmorni jer smo legli sinoć u 9 i zaspali. Tako da, eto, baš sam srećna i nikada se nisam nadala da ću biti u LA-u, tako da konačno sam ovdje. Juče nisam snimala zato što smo stigli i raspakovali se i nisam htjela da snimam avion jer smatram da ste puno puta vidjeli mene na aerodromu i svaki put je ista procedura, pa ajde da ne ponavljam. A kad sam došla i kad smo izašli već je bilo 5 popodne i onda bi vlog bio mnogo kratak jer smo samo izašli na plažu i šetali se i apsolutno smo se oduševili ovim gradom i bilo nam je prelepo, tako da čekam da vidim šta nam narednih 10 dana sprema. Ja ne znam gdje je Stefan zabao, imam ideju, sad ću da ga uplašim, čekajte. Ano. I dobar dan, dragi gledalci, novi vlog. Mi smo youtuberi. Ti je stresno jutro? Započela si ga, probudila si me. Da, Eto, u Americi smo, to bože. Da. Neću mi vratiš kameru? Neću, Da. baš mi je lijepo ovako. Kako ti se sviđa za sada? Pa naša ulica je baš lijepo. A ostatak one ulice što smo juče vidjeli sve to? Oj, beži bre. Ubacimo onako kompilaciju storija. Evo nam ga doručak, da vidimo šta ćemo da jedemo. Evo, vratili smo se sa doručka. Inače, sad sam htjela da vam pokažem našu sobu. Mnogo mi je cool što Stefan i ja imamo odvojeno kupatila. Tako da, ovo su svi moji proizvodi. On ja da ne bi ni imao mesta gdje da nam je ovo zajedničko kupatilo. I tamo imamo kadu i WC šolju, to nije bitno. Ovdje imamo jedan krevet i tu nismo spavali noćas, već smo spavali u sobi koja je ispod ove, identična je. Evo, pokazat ću vam ovdje da ne silazim. Imamo kuhinju, imamo dnevnu sobu i tu ispod je još jedna soba kao što je ova. Mnogo lepo stvarno zato što je hotel, a čekaj da zatvorim prozor da nam neko ne upadne. Zato što je hotel, a imate kao svoju kuću. Tako da to je jako cool. I sada izlazimo, idemo na Santa Monica Pier, to ja da čekam da vidim, inače izgleda kao da nemam ništa gore, zapravo imam ovaj top. Inače ovo je kupaći i neću da se kupam, ali sam ga uzela zato što je jako sladak. Imam ove farmerice i naravno moje Skechers Delights koje mi savršeno idu uz ovu kombinaciju. Tako da krećemo sada i čujemo se iz Santa Monike, jedva čekam da vidim kako je to. Evo nas ljudi, Venice Beach, stigli smo. Jej! Stigli smo na Venice Beach, inače da, rekla sam da je bio plan Santa Monica, ali smo se predomislili, izašli smo na Venice Beach i onda ćemo peške do Santa Monike. Santa Monica je ono bukvalno ispred Venice Beach, znači samo idete koliko kilometra negde? I završavate na Santa Monica Pier, ali ovo je glavno ono plaža. Da. Bukvalno ne može bolje da A koliko ćemo pešačiti otprilike do Santa Monike? Pa ima nekoliko kilometara, ali... Ali dobro, imaš animacije along the way, što bi se rekao, da. Bukvalno vidjet ćeš kako je samo. Savršeno. Evo nam pokažemo ovaj autobus. Ja znam sve iz GTA, pa zato. Vidite, ljudi, školski autobus, kao u filmovima, ono što imaju school buses. Ja sam mislila da je to mit, ali ovo je neki stari, vidite, unutra nemaju sedišta ni ništa, mislim da to ne koriste za školu. Jedan tamo piše Venice. Izlazimo sad na plažu, tamo iza je okean i to je to. Koliko su slatke ove radnje, bukvalno je preslatko. Evo nas, joj bože, pući će mi pantalone. Evo nas na Venice Beachu, kao što ste čuli. Meni je mnogo lepo, znate da su meni i Stefanu krenule suze. Mislim, evo opet kad pričam, mislim ne vidite vjerojatno na kameru, ali suze mi oči zato što sam mnogo srećna zbog nas jer ne mogu da verujem da smo ovde. I mnogo sam srećna i mnogo je lepo. Sad ću vam pokažem kako je. Temperatura nam je savršena, ljudi. Znate da sam ja u ovom topu i uopšte mi nije toplo. Znači, savršeno mi je. Ne mogu da vam objasnim.
Šta si rekao? Ništa. Kako ti je? Sam još jedno. Mnogo si lepe naočare. Hvala vam, baš mi znači. To je sad kupio? Da, sad sam kupio. Kupio sam nešto u Kaliforniji. Joj da, ja nisam ništa kupila, sam slatkiša. To zvuči kao ja. Molim vas, vidite vatru u Hollywood Hillsu. Znači, tamo su kuće sve ispod ove vatre, isto sad gori. Googlali smo da imamo šta se dešava, ali slabije net neće da učita. A inače, mi sad imamo peške do tamo, to je pier. Gledaj kuće kako su blizu onog plamena. Da misli, jo bože, jadni ljudi. Evo ga ljudi, pier iza nas. Ovo sigurno svi znate, ako se ne razumite puno u to šta svi ima u LA-u. Ali za ovo ste čuli. Idemo tamo. Evo stižemo u Pacific Park, ili ti Santa Monica Pier. Vjerojatno ćemo da se vozimo ovdje na ovom rollercoasteru, ali sve zavisi od gužve, vidjet ćemo. Sad ulazimo tu i ljudi, ja kad se sjetim koliko snimaka je Bethany snimila ovdje, ja sam to gledala, znači wow, kako se šareno i slatko. I sad sam ovdje, toliko mi je žao što ne živim, samo da bih vam snimala te slatke klipove, ono kao, ne znam, outfiti, day with me, ovo ono. Kao da isto Bethany snimala klipove, tačno se sjećam. Sladoled. Mnogo mi se sviđa playlista ovdje, bukvalno je playlista Bethany Mota 2012, to je godina kad sam je obožavala. Da vam objasnimo gdje smo mi, ovo je Amerika, ima ovaj jedan put 66, to je 66 i on se završava tu. Njegov kraj je ovdje, znači koliko kilometra? 5000 kilometara. Oko 5000 kilometra je autoput i završava se tamo, ne znam da li vidite, i onda ima ovaj put kao. I to je to, završetak. Kako ne pogledaš, ide pesma California, kako slatko. Vidite talase, kako su scary i koliko je duboko. Mi smo skroz ovuda peške malo predolazili. Završili smo sa Santa Monica Pier, sad se šetamo, idemo jedna ulica gdje su sve radnje. Ne želim da idem u radnje koje imaju i kod nas. Idemo u Apple Store, zato što postoji šansa da kupim novi telefon, jer je ovdje mnogo jeftiniji, tako da bolje kupiti ovdje nego kod nas. I plus, želim da idemo u Ultu, da vidim Kylie Cosmetics i KKW Beauty. From Serbia. Čuo da pričam na našem i pitao dakle smo. Da, inače probali smo električne trotinete da uzmemo, ali ono što je zanimljivo jeste da u Americi morate da imate vozačku dozvolu za auto da biste vozili električni trotinet. Stefan i ja još nismo na tom nivou, ja za malo. Ja još nisam ni počeo da budem. Da. Se nasmijalo? Ko? Pa ja, kako sam se čudo nasmijala, ispala mi iz grla, bukvalno mi grkljan ispao. Tako da ovdje smo u shopping, javit ću se... Bukvalno mi grkljan ispao. Još? Još? Eno ga Apple Store, sad ulazimo unutra da imamo za telefon, možda ga ne kupimo ako nema ili tako nešto, ali sad ćemo da idemo da vidimo i da razmislimo šta i kako. Bela nikako, iskreno uzet ću zlatan. Mislim, crni mi je mnogo lep, ali crni već imam godinama i onda bih da promenim. I ova je lepa, ali mislim da je ova boja koja vam brzo dosadi, ova je neka zelena. Ovdje je jedan shopping centar, idemo da imamo šta ima.